Selamat bertemu kembali di acara Rambu Solo almarhum Nia Gita dan Raya. Kita masuk di Katongkonan hari kedua. Kita jalan-jalan dulu di depan pondok. Ano siya kumira ang tapos na. Masih seputaran. Bela. Bentar. Masih setia dengan MMTV Toraja. Yes.
muter dulu. Oke. Oke, Mbak. Hari kedua menerima tamu. Oke. Mantap. Salam dua jari. Hari kedua tuh. Hari kedua. Iya. Hari kedua. Hari kedua. Iya. Oke. Selamat pagi, kita siangkan. Nabe ruko bali subulan ada lo abadi po tandong kalonaran di pasang tintiran te kalua belana nalambi tanda luna narete ula kasih lolokan na la di bunga babangan naran te kalua la di kilang ampang bulan na tandong kalonaran la di baserara tamate lubak badi salisangka la di bantu kudo tilangi diong te bombong bulan na te lubak badi potandung kalonaran di pasirin dan rante kalua la lindo tamate kaisungan tamataga diong te talu tu berarana karampuan boyo inan di pepa di sutung gak di pesisi siruanan di neung pati kembong balaran nampak tang salah suka umba kumanara karan tiang tu di detuga pak di borotan lo tang tindaya kulangana laung bendan ni te tungkonan kala dau te pandung pa ulelean laung ganggan kada nenek laung palembang turiang to di pota bunga indah kalamanda ilang tanunana kalabintin ilang sabunganna kalamanda iperian nalibala yunine manganai sangka lagu pasilawenan bayu silena kalang dodo sangka lama malai kulamba lapinan nabisa ingin tersuma kurundalan Di rombongan pertama ini pemirsa. usi jamu mali jamade luma abadi potandung kalonaran di pasitinti dan kalua usalama umpakaraya kalau kadaliang na buang tabung Yesus anak rampan di lino datu pasali rampan mendem di kabarangan di pakaraya kalau kadaliang na lantai bulan 92 tahun 2025 Tande ku
Borong betimba bulan siman lumbang kubayanan kana kayunan kaan rogo suleng kararana anggama adikan na ditundok ampulembang makaraing tarung bulan na lindona bulan lolosukan daurena barrena Allah Dodi kasiri datung atabubun na di kabanga ampulembang tundong turunan lang banuan lah di tingara tuga tungkonan na di mantalulangan di gente totang di olah pokok na totang di lumban tingayo makaraengin na taruh bulan na beka buangan lan padang di balusulan lilina te padang toman tawatan lu ulu bitambil rukutur yang malabina taruh bulan na tungkonan layu kena delek mangan lai sangka sungan to di potau bunga tu si kami papalumbang patah bulan na todo mantanan talang ada di po ada si kami sembangan ongan ala ana nenek di po nenek langan di pa api kutanai kibendan ni teme ada na nenek ketunan mangisang ka todo lentenan panikuan pakapan na kibendan ni merambu abinna Turuan tu barengnya lawan late padang di kawasiki lili lah padang tu manta talu lili lah padang tu manta lima lan lili lah padang tu manta pitu digende sang kirasa undang bila timbalah bak bana lembang tambero koturi yang maladina teriung barana umbalumbun teriung linggi pasam bolangiran Tediong barana situang kantun lambak situn dapa maru turiang nenek manonai sangka turul lenteran panikuan tumembaliang rondan kilak menggiri tipu ni padang tuntemme sule sau angin umpa mole talim puruk dan niangin laumai para tipa turang-turang ondong biro ko suleng kararana taruh bulan na pangalatondoko lolo sukan dauren atau makamban to misa pang ngimpi untula kabuntun na bone ulang ada tondon manetena sendana bunga tonna dikutoy kada siduro na lepongan bulan tonna di paden dan pasabongi na ubot to na sarina kumuan misa kada di putuo pantang kada di pomate tabi kumorong betim bulan rugo suleng karala tokon bulan na tetundok sa abimanda na telipu mangka ditarigi digende to manarang undasi bukan lembang pandeh ungkundai selana pentuduan na koli-koli di kuada na ramai talim puru te padang tua balok dana opoi pariyama indelilina padang di awa akawasi roko suleng karana to si kambi alung melaw langi to singko sangka losun di batara dotang mega taka mega boyo usia tinggi luntara makarangin ada tunna suruh daw tete apa na lipusan luar maka lima roko suleng karalana bumi cendrawasih tapi angga kita tomak rabutan lang siman maka lima angga tomak kapunan ao rintin na mega tabi roko taruh bulan na arara mata sakana ne baran doe lola sirenden na tangke Independensi sona pasang mengkalatiku turro malino belala di bawah langana ada sautan kemayana ni parit dia sangka sang barating beluluna aluna rantai Melan nadian tangan tangan ngalukan lah diung tegula ari temarasan di gundala dala sangka belong-belongan lah di gente kalan dona sangka layu kenang bana tenanda bisara sumapurang dalan sumaring bone-bone kita angga kana ina ba panalembang bulan tasang ngaben tutuan libusan tagalua undong pitabe rek babangan lah karante kalua daw besulungan lah tandung kalonaran belana nalambi tandaluran di tegula kasidulukan lah
lalang laku kambio santun sang sarata laku komi riti bulan pak gantianan makalaimi namun enggak salurang salugo godo bide metona perendeni sangka apa sesitu ka tumpan dan bulo salam papena melutun kasangan na lah tiba serara tamate lupa abadi sali sangka latiban tugudo tilangi rukote lupa abadi potandung kalau naran di pasiren dan rante kalua lompa matuin luka tongkonan na mi patanan pataling aruam mi palidan suling bulan mi ku kambio santun pi sang-sang rara atau rombongan lasa dia batu lampasaka akalena iya matu Pertama. sang si terusan saat yang karanglah iya manturino batune hei lumay tongkolan patongluan tombangalan lang ada rampo tungkol marine ng dirong mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karanglah ni Puan lumay tongkolan patongluan tombangalan ada rampo tongkol marine ng dirong mempat urong na lago Bapak Wilsa usaha si terusan saat yang karanglah bati ne tangga tapi salah garagay mani budu ko bilang nasusi mo basura dako pami pamalolay kamu di atang kusolanasan lumay tongkolan pasang danga tombang langda rampo tongkol marine ng tirong mempat urong na lago Bapak Wilsa sa si terusan saat yang karangna Bapak Victor yung may Manokwari Papua rampo tongkol marine ng tirong mempat urong na lago Bapak Wilsa sa si terusan saat yang karangna Bapak Sandi tongkolan barana langda rampo tongkol mamulan bay umpon nui malikuran na tamate lupa abadi potandong kalonaran di pasitin tirante kalua mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Bapak Iman lomay tongkolan barana langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Bapak Abey tongkolan barana langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Victor Allo tongkolan barana langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Musa Lebang lumay tongkolan tanite tombang langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Nenek Oja tongkolan pasang tangga tombang langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Oja Nilolo tongkolan pasang tangga tombang langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Bapak Ayonatan tongkolan pao tombang langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Bapak Podong tongkolan sarong tombang langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Bapak Mayung tongkolan pao tombang langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Nenek Asgat Yang apa pemirsa? sang si terusan saat yang karangna Nenek Asgat tongkolan Bangkudu Bumay Madanlan rampo tongkol mamulian bayi tamate lilik na banda di bolong mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si terusan saat yang karangna Nenek Caca tongkolan buah tombang langda rampo tongkol mamulian bayi mempat urong na lago Bapak Wilsa sang si
Desa Pemudadi. Cek. Sanksi terusan saat yang karena nenek raba tongkolan buah tombang alandang rampo tongkol nama mulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bati ini gendek lumai tongkolan buah tombang alandang rampo tongkol nama mulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Puan Jumai Berau Kalimantan Timur rampo tongkol mabulian bay mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Island tongkolan patongoloan rampo tongkol mabulian bay mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Salupu ya tambah sakit loh katanya. Ya, so tapi kamu teman-teman kuno melang dan minde pak, ya sama tang ma rorong di pasura, dah kau nasang miki kamu dia tangku pasti kolabongi, ya. Ya, balok. Sanksi terusan saat yang karena bapak Salupu nomai tongkolan padang ngiring langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Kesi tongkolan padang ngiring langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Kesi nomai tongkolan padang ngiring langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Sul tongkolan padang iring langdang kumpul lay mali bulan nata mati lupa abadi putandung kalonaran mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Sul yo sanksi terusan saat yang karena bapak Wawan timba barang di taparan rampo tongkol mabulian bayi tamate lupa abadi putandung kalonaran di pasitin tirante kaluang mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Nobi tongkolan buli tombang langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena nenek Glendi domai tongkolan patongoloan langda domai tongkolan patongoloan tombang langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Angel domai tongkolan sarung tombang langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Abajar pau tombang langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Begar tongkonan sambo to katapi marante rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena nenek Michelle nomai tongkolan padang iring langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Seti tongkolan padang iring langda rampo tongkol rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena nenek Gapur domai tongkolan padang iring langda rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Atri tongkolan sarung tombang langda rampo tongkol mabulian bayi empone mali bulan data matelini inapan dari bolong mempat urung dalam bapak Wilsa. Sanksi terusan saat yang karena bapak Cia sanksi terusan saat yang karena bapak Cia Tondon Pitu Ampangan rampo tongkol mabulian bayi mempat urung dalam bapak Wilsa.
Sanksi turusan saat yang karena Bapak Adi Pau Tombang Langdang Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Pongo Binta Jomai Wasior Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Porong Gerayen Jomai Wasior Papua Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Pong Kamaya Jomai Wasior Papua Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Pong Sael Jomai Wasior Papua Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Bapak Elo tongkonan patongoloan tombang langdang Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Bapak Neli tongkonan patongoloan tombang langdang Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Bapak Pasang Domai tombang langdang Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Berto yang tabe salah karaga pudu. Sanksi turusan saat yang karena Mama Berto Domai tongkonan patongoloan tombang langdang Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Bapak Maisa Domai tongkonan patongoloan tombang langdang Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Bapak Kadua Pakan tongkonan nonongan kanuruan Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Bapak Oscar Lau Metalong Lipu Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Bapak Erik tongkonan Tomalolo Domai Sanan Tirwalo Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Nenek Mangguana tongkonan Padang Iring Langdang Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Banti Nenek Kamisi Batu Nenek Ririn Domai Burasia Langdang Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Sanksi turusan saat yang karena Bapak AKP Paulus Randeratu Jomai Ren Polres Puncak Jaya mempat urong nalaga Bapak Inggi. Sanksi turusan saat yang karena Bapak Elias Randeratu anggota DPRD Kabupaten Mimika Jomai Papua mempat urong nalaga Bapak Inggi. Sanksi turusan saat yang karena Peri Inde Kawasiki Rampotong kono mpone mari bulan natamate Lili napan dari bolong tutun maoi mata. Sanksi sanksi turusan saat yang karena Bapak Kiano Jomai Wasior Papua Rampotong kono mabulian bay mempat urong nalaga Bapak Wilsa. Yo ya te rombongan ambek kakangku Pak Elias Randeratu Pak Dewan Jomai Papua mintu rampuna sangkomi mabulian bay mempat urong nalaga Pak Dewan ya.
si taruna batu siumbu na yaitu rombongan tu lamenta maduka pa. Iya mo tu rombongan na Dongotera Anton Paskon marinde nanti dongo membat urong na lago padewan sang si turusan saat yang karena apa Dongotera Anton Pasulo Direkturo RSUD Mimika rambutongkon marinde nanti dongo membat urong na palago padewan sang si turusan saat yang karena Mama Tiara Jumai Timika Papua rambutongkon mabulian bay mempat burung na lago Pak Dewan sa si turusan saat yang karan lapongo inches Jumai Timika rambutongkon marinde nanti dong mempat burung na luka palago Pak Dewan sa si turusan saat yang karan na Papa Leon domai panikir rambutongkon mabulian bay itu dono umbaga salle bonturinge na rarama kamban sang si turusan saat yang karana nek Leon kondongan balile rambo tongkolo mabulian bay mempat burung na laku kita sola adina sang si turusan saat yang karana pongo Leon timba barang dipaniki rampo tongkolo marinde nanterong tutun maaway matang bakasalle punturingnya narama kamban umbabintin tondon tanah sarinya bukutang si biaderan untongkol ne loleko na teda rarak matasak unni sungi kulla sumule na teda walola sirenden nasa si terusan saat yang karana pa Tristan Jomay Wasioro Papua rambo tongkon mabulan bay mempat burong na lago Bapak Wilsa sa si turusan saat yang karana Bapak Lenong Jomay Wasioro Papua rambo tongkon marinde nanterong mempat burong na lago Bapak Wilsa jadi yana sang betul tu rombongan saluran salubuku ondo mbitemento na berende ni sangka na pasesi tuka kamu mintu dia tangku tompan dan pulau sangalampa penamelo tung kasangan na lampa matrindu katongkonan na latihan ten bulan tasa kata mate luma ama di potandung kalonaran di pasitinti rantai kalua tabe taringanan kaleta daw papangan na tandung kalonaran pesulunan na rantai kalua ta sadia ta rombongan damai na rombongan apa Bapak Martin Malisa SMSI Batu Nenek Sara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika Jomai Papua ya moto tu rombongan tula sadia duka pa Jomai papangan na Tandung kalonaran pesulunan rantai kalua tasa dia tamak rombongan dia main. Oke, kita masuk rombongan pertama pemirsa. Gelombang pertama. Iyo, rombongan apa pengari, Jume Timika Papua, rambutong kon mabulian bayi, umponai mali bulan atama te lupa apa di potandung kalonaran di pasitintiran te kalua mempat burung ala kon area, rombongan na pengari, Jume Timika Papua, rambutong kon mabulian bayi mempat burung ala bapak tinggi. Jadi anak semua tu rombongan tulah saja tapi ni saja. Persiapan. Mari di belakang tuh kepala. Hei. Hei. Rombongan pertama di
hari kedua ketongkonan pemirsa di Nek Gita dan Nek Rea. Semoga kita masih stay di MMTV Toraja News. Masih dengan Sambako. Yo, na rombongan apa Bapak Jonathan Jometimika Papua rampotong kon mak ulang bayi mempat ulong nalak Bapak Inggi. Ya. Masih nih Sambako still hari ini pemirsa. Oke. Tapi bulan pokok itu siman rara di ngayo. Tapi parang dera tunduk siman tangadan nate dai. Tapi barrena allo siman lindo na bulan. Tapi etediong barana umbalumbu. Tediong tinggi sampuran. Tediong manikan na tondo tediong karena butuh ulahan pangidenan na masa ilu-iluhan na. Tau allo sa kampana bulan sanggaragan na barana patulingan na lamba sode-sodean na. Urut ikutan kena lamban tasi urakaan. Inang sila kulian dan kulian inang lain kodi palung punang. Mana lagi mana? Sola tomalina tunna. Ulol luan. Layu linggi nama narang untendeng pande napaisan. Mana lang untandai parang baru tunduk kali berubah tulang parang tunduk mari rinta karena bahasa karangan. Napa pabindan ni indelan dolongan naosuki salleariri dan awi umpasi tonda aluna umpe nama santi sarana sangka delongan aluna hati kaluak sangka na tandung kawan. Tangamu tiro rika tahu tanga tak pari kama tantang Tontong silulun karandona sangka sitin ningalayu lamba na pinandabi sara silulun pun norante sitin ningin handung kare pere-peang Dio sago na toge tamu sura nangin ni lo tong poko hubungan kada nene Dio pantara na binto entas kapangluan na asi alilin tuna turiang na kaunti kembong bendan bulu satu kutulang dak sari sibu go untiro arganna mulane pasi dua nagarain budamo tunduk kuliah sedayanan kulon dalon kunai maya andaran tanarang manta baisang tong mulambi pampana kawasi tong kuliah sulunan nilina padang komandakan tunduk ke tunduk tangkai kali buka tulang parang nabi lele itu mambila naisan toto yang tunduk
renden sangke siusona sama mingkal di Turlo Malino metundan batingin lago babana lembang lago pintu tuan lipu sanda kalua untun dan sangadatunna sang magalu gulugunna sang anak kulam ibambala dediong kalaeng dan kila neng diri tibo ni badan terroi di mananda harumulan na tungkol layo pasang lulusukan daw rena tumakambal dari sa pangimpi untun na boni harumulan na si nene karasiya ka lan parang di mananda ondo di yung anak pangluluang sangka di yung pangosoran do tilagi bulan na layo bobong ilang ada tungkol ani odilan nolalan ni domay bukto na sarira alwang giritun na bitula do kibuntun na boneton na rila pada katundon manete na dan para siguro na itong ambulan kumuha isa kada ipo tuwo pantan kada ipo ma yung kalaing na tondo yung anak pangluluan sangka taruh bulan na lindo na bulan logo sukang daw rena panrena albo taruh bulan na tongko ng todi ilang sanekan daurena tong amma balun-balun nampak tomatindo pinanile si kambi suke sukang diang kilo tolong tongkonan na manay kitigente datu baine olong pite diyong rara ate diyong bulan tarong bulan na pantalangan na tongkonan tumiga lulusukan daw rena buang senga harong bulan na to dikasih datu mata bubun na di kabana ambulembang tondong turunan na olong pisiyang barang masya ruwan na palang di pulu gayang na lepong ambulan di po karo pagbulaan na pandan matarik kallo turiyangan sakto malolo lolo sukan laurena tomang kauno sudah orang kamaran kana pun tuburan do tallu pelalundunan daw layo na pengutalam kota nete iya to allong ina to kulabura di mogo di pokasa tarampangan di potamuan lubaban siam baramba siar rubarana pediyong bande baliu pediyong linggi layo na manarang di Timiga nalangan katonganan na di posus sarian sarlo tau kamban Buddha sabulan anggota di Pinang Kabupaten Timiga tae ko pasalian narinding ku bale ko naman ang ngawanuang nundu tangkilang baka nakaparentan tiumba pada di Timiga Todio padang kakendenan kulak todio padang kabutuan nalloh lalili na Indonesia Nusantara tungkasahan na todio tundok pun tambok bolang tasak kumpa di bating nani tangkarawang tondok nati kui sugi nata limbu makarai kuteng katedong ulambi bambana padang dipaniki digente tondok di porinding daun ninduk di posaban gua-gua nale pong pindang tobarumbun alwangina nanay bendana toni poda tumuane salle karur
untun na bone tolang da tondon manetena senda na bonga gumuwa inang pandah dio batang di kalemi inang manda pasena todoloh di potau bunga inang sengak todian dan ulelian todi palumpunan kada manoka lasam buang pisi kada nini dio batang di kalena mengkailing lalu lungan lumuk bisara to di potau bunga dio tondon to batangan ia mau boleh toding bulana tiumbak rupa makaraingna sularintin to sambobogona togon patogona padang di paniki bose tang beluakanna tunduk di porinding daun induk di posapan gua tiumbak pantaranana padang di paniki dago bagus sumpul lawan bating kubu ben laulan laga malintinan ku palili bontong ni kati umbaran mi kamuang gakarai nabak manalim kelempi ku salah kudan dan ku tengkai kalau ku batok suki bolani belan nalasi sundaki umbating lasi solon ki temario kamuang gataru bulan mati daudara matau sate daulola sirenden taliong ku mombong tengko situr tumam pabatakan siolan unggaraga sang keteran ku mombong sang diang kana muataruan tole alang lembang suruhan sifuk lasena nenek todolota beramba-ramba ulu tanda
Dua pangluan bisiri paling besar biakan pi. Inde taruan tole anak-anak Lembang Sulungan Sepu basena nenek turolo tapi ramba-ramba ulutan damario. Nabin taruan kamoro angga tarung bulanna. Tedau lana amadasanga, tedau lula sirinin. Iba mama Lembang surah di pamatin dulu piulan daun terakian manikin daun te paradula dian kita. Tari menyeong taruno sitamuran de pala ini orang kasih taruan. Denau pak katong barang milalan malamin buah mani. Larik kelamin tapi baraya maria pasak tiana buang. Bupati bari kumbang ngirandan di bulu kuda. Kurba sude matawai darah ling kotoni lagu. Daud di Bandung Pak Ulelia. Gulambi bambana padang ditundun. Toni yung padang. Bigen te apa te pona padang sama pulau dua karo bina. Nah lili misa babana natali kurani sama lise pentiroan. Tomelau sama balatero untuk kene sama panggung karambau. Keben dan ikakiam buntu lalili nale rumah bulan. Tiung merah bagan padang alam. Nadako bibol ige dako umba bige umba ke sumpi lolo kena bating. Ni malam mali isuleriungan banuam itu mete pak gulingan milako tarol lo atami. Nah tontong orang Allah tapatulako. Sampai anak-anak tongkonan te sapan lembang anak kamarintinan te sampai anak inde taruang tole sapan lembang anak tete lambaran di bolu. Sampai nalulangan. Ululuan na paraya bisusi. Dia jual. Kalau mai cerita macam. Di mana pesawat terowongan? Ya, tama pinay sa asam. Sanain de tangka suruh tu Ya. Wah, Ya, kita perlu berbicara. Terima kasih. Mentino, kumpulan pertumbuhan tumpang mana? Batu Parisa. Terima pengeran rumah awak empatu nagolerea. Terima pengeran rumah awak empatu nagolerea. Yang dari Indo.
lanjut lagi di rumah sebelah. Na perere to mambela nai santo to yang tolo. Minda terong tuna dulu panitia. Terong na papaping jomay wasiror umpatu papawilsa. Terong na papaping jomay wasior umpatu papawilsa. Dia nak cabut itu bulan ke yang Muna, buya tilang tanggalan to na ni Jumat. Barang tu bakal makan. Kalau baru berarti semua baik. Minda terong tuna dulu panitia. Terong na bati sangang tongkol pasang tangan pemakanan. Empatu ako papawilsa. Minda terong tuna dulu panitia. Terong na Bapak Victor Jomay Wakari Papua Umpatu Papawilsa. Ya, bila terong tuna dulu panitia. Terong na Nenepuan Tongkonan Patongon Pembangunan Empatu ako Papawilsa. Minda terong tuna dulu panitia. Terong na pengulion domay paniki na paway matan. Terong na pengulion domay paniki na paway matan. Ya, minda terong tuna dulu panitia. Terong na Bapak Martin Marlisa SE MSc Tidikwa Nenek Sara Kepala Barang Dewan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Empatu Lako Papainggi. Yo, lebih aku silahkan nomor basah. Pasal lagi nak.
Minda terong tengah dulu panitia. Terong na Papa Lenong Jome Wasior Mempatu lako Papa Wilsa. Terong na Papa Lenong Jome Wasior Mempatu lako Papa Wilsa. Minda terong tengah dulu panitia. Weh, si Terong na Pongadi si kuar lele Ika Mempatu lako Papainggi. Terong na Pongadin Joma Timika Mempatu lako Papainggi. Minda terong tengah dulu panitia. Terong na Pongandi Jomai Timika Papua Tengah Mempatu lako Papainggi. Terong na Pongandi Jomai Timika Papua Tengah Mempatu lako Pongindi. Yo. Informasi dente auto malapa de jo ngaran torong pimi padere DD DP 1737 Yeset DP 1737 Yeset. Jadi minta tolong tomi dagaran inan melo lagi parkir sama mi halangi. Kartu karcis pemirsa. Yo, por lo cuanto itu tolong iba supaya itu tolong iba nak kontak dari kita. Ramai rokok di mana? Sampai 60 jam kami surah jo. Dua. Bisa. Langsung kejar mete. Ngalan na pala akak mangari ya karcis na. Weh, tata pilo ri kala ko tata apari ka matanta. Minda baito na dulu panitia. Baina Pongadin Jome Timika Mempatu lako Papainggi. Minda baito na dulu panitia. Baina Pongari Jomai Timika Mempatu lako Nerea. Minda baito na dulu panitia. Baina Pongari Jomai Timika Mempatu lako Papainggi. Minda baito na dulu panitia. Baina Papa Sandi Tongkoran Barana Langda Mempatu lako Papa Wilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina Papa Iman Tongkoran Barana Langda
empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina papapei tongkonan barana aranda empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina Victor Allo tongkonan barana aranda empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina Musalebang tongkonan kanete tumbang langda empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina ne ocha tongkonan pasang tanga tombang langda empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina ocha Andi Lolo tongkonan pasang empatu lako papawilsa. Betul betul. Baina ocha Andi Lolo tongkonan pasang empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina Paparcano Wasior empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina Papa Yonatan tongkonan pao empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina ne Peri Kawasik na Pawematan. Minda baito na dulu panitia. Baina pengangatan Batu Dikwa John Linggi topat tumpangli empatu lako papainggi. Minda baito na dulu panitia. Baina Papa Tristan Wasior empatu lako papawilsa. Minda baito na dulu panitia. Baina Pong Leon Paniki la Pawematan. Minda baito na dulu panitia. Baina ne Leon lo may kondongan barere empatu lako Gita Sola Adina. Minda baito na dulu panitia. Baina Elias Rande Batu anggota DPRD Kabupaten Mimika Papua empatu papainggi. Betul pa. Baina Elias Rande Datu anggota DPRD Kabupaten Mimika empatu lako papainggi. Minda baito na dulu panitia. Baina AKBP Paulus Rande Datu Kapolres Puncak Jaya empatu lako papainggi. Minda baito na dulu panitia. Baina Papa Ping Jungen Wasior empatu lako papawilsa. Yo, yan na rin pa tulo kami lapor kami kami kartis na. Yo, terus semangat.
lagu tole mega tabe daw may te Bandung Paulilian daw may te panito bisara rogo bombong bulan nate luma apa di Potandung Kalonaran iba sidintiran te kalua maka lima tabe rogo suling kararana kamuangga karaing na ba na lembang angga bulan tasana bentutuan libu di gente madikan na tondo kampu lembang makaraing taruh bulan na lindona bulan lolo sukan daurena barrena Allah tu tongkon to marintin padiong te kai sungan to mata kana saran de kairan inde karampuan boyok di onte talu tu raraana inan di pet bali sutunggak di pesisi kisiduanan sularintin to sambo bogona angga tuna turia kana siling siren del lolo sukan daurena sari tato lamban kumo tabe umbai mai pumo siau po mana po bellolo ko anggan ibu ambe na lama kamban temai tangkiang surum ni salurana saluku korende nan terong bulian bai ondo bi mangga maramba du kami ki natara nang teme burana padang dan miki siromba teme lomba na ba banaungan wain na po talam po tane sakke na po matula ka padang inde wai lolo na ulangi kalau lemban di batara naria pasakya na buang na salaran rapa katutu mampar atana kumbung kalimbu aboba anna butu saruran topore kale wai mangkani pamatan ilan busu bulan mangkani patama kurin galang mangkani sumpun maklana-lana apin na pemula tahu di patama gori-gori na pintaruan kaboro na bayanan kandiang galang angkato naria kada turung lan telepongan na detondongo di gente bayi diranggai naya dodo pare-pare nangka mati pasal saran tuyu lola si linden kumua makamman di mana sisa suka na dewa tahu di kali minta mereka tanah palampiran mandi pak iya mani silen da borong nanti mereka tanah maupuran lanang miti patang poleran di mana kurang nasi misi utang lempan di kali ini mani te mereka doang sapa di kamaluan anak utang bentuk batami iya kami bulian di mana teruang tule lu batang di kaleta tanpa ambil aman isam buku kada si tondon magalile taman ni mani mbak tinggal tuangan memang lo ina belan nagisan kita ndai kuno bantaran anak kumbangan galang lolo sukan daurena tutungan non kadana taruh bulan nagilin dona bulan lolo sukan daurena barrena Allah toman arang kima apa si patutan pande ma apa si rumbu katonan nah kita merompasinan ninanna podo ubah katong polanta lanang tampil nelakan mereka tampil solusi naria basa kira puan sana ondo di inde kami tu di palangan dau te tongkonan kada dau te Bandung Paulilian tami tiro di kadu gamai tam tak pari kama tamni mangura pa inde lalin kumahula pa bentaru gantutannya na ampun na kada kapoenan na bisara tiap basuri bakya maniran lan di bulu penalangan tamak tunggu malesu kada diserang sarong atam manda kubo bakapun lumana tabinting kubo ulang kubang babena lagu gua tapi inde na mangabu kumbang mangoletan na tinalan bintu katang palang tira lagu pasare rukal bengkau soran yung sangka bengkaliuman banta darah libu sanda kasale mana putar kalu bakun dalam meteri di nabambang para menikawasi kumurin napa ana sarin kumang lakoran dan lagi turio katu lambe alu bakun nah turro buna malabu na dio kata di galemi tapu kinau leilaran ni Yesus kulo na batin kita kiu bendau na kamarin dinan taki mamane isu dari oman bangun tatu mete penggulingan talaga taron loa Ondopi anda tontongan sakit mahiri marubin din masulan asam tial lola tapatula kote kulak lataran de lulangan manda umpakaraya allo kada dian napuang tapu mayesu diginte datu pasaliramban ondom biden norba basakena tontong la mediatan nola mesin beta di bulan tahu ite tahun 2025 napo benteng kita ma tahun 2026 manda si tuntun tu anak dan sinang de para ya ramba bi meleki umba masiang ki rumpung ki sitam mula len ki si baba lawan ki la tutur nalan katuntong si ben betawa mami bela de kesanda marasa na botaron sumokon ni pasakena puwi lagu gua tame karaena bagana lembang bulan dasa mana pintu 2000 sanda kalua ondo biangga malikan na tondo kampu lembang makarai solarinti ko sambo hoko na tupantang timba de memang abana lembang sanda sirante di unte balaran nampak na kamaran denan di unte rantian tu na sanda
sangkaana aluna mamaran mata yung tekay sungan tomataga muatang lalang moral kudan dan kaya sama-sama dari panalarip yang malah laku batok suge bulan paggantianan makala ini belana ubo udan dan gayang kubatok suge bulan kambio santun tentara timba dia babangan na kandung kalau darat pesulunan na lantai kalua lagu gua tabe tatuntung batang rampak kali kaduan tahun kali dan maya-maya suling bulan tagumu mintu sang situ sang gederan turam potongkon tiumba padama di laman tiumba padama di malante tiumba padama di Malantan timbak padang di Tondong timbak padang di Talolipo timbak padang di Sadang Tiruang ondong timbak diomai padang ngiri turang potongkon umpunoi mali kurangna tamati lili na banda di horong ram potongkon maden di terong tutunno mabulian bayi umpunoi mali kurangna min baturona lago Papa Wilsa mintu mito lau pasunna segi katongkonanta lago ilanna pangtulan tanah Bapakna Wilsa batu nabatiran di ilan Bapakna Wilsa minggu katongkonan kamarintinan sang geleran sangat diangkaran kurang potongkon kumpul noi malikulan na tamanilili na panda di bolo mimpaturona lago Bapak Inggi batu niya dewa lomba sunun kaboro ki katongkonanta lago inanna Pak Dewan. Nah yang tu saluran salubuku ondong beda metumpan dan pulau Sangalamba. Rombongan keluarga besar anggota DPRD Mimika. Lomba sunun kaboro katongkonan na langan inan VIP. Nah katongkonan kamarintinan na. Bapak Martin Malisa SMSI bantu nenek Sarah. Kepala Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Tututun memperurun lalu Bapak Inggi bantu Pak Dewan. Lampas sunun kabur duka ki katongkonan ta langan inan VIP. Katongkonan kamarintinan na Dr. Anton Basulu MM Direktur RSUD Mimika. Lampas sunun kabur duka katongkonan na langan inan VIP. Umama kamba buntun nama lemanding Pak Tane Teka Boro ondong bi dempi maniku salah kudang dan kuteng kay kalau batok suge bulan kamu mintu langi dawangku kamu mintu kalaing na tondok angga mandikan na pangleon lagu gua min masih anak lagu batang di kalai mengkor nak yung timbang tinggayo makana ini keden piku salah kudang dan kuteng kay kalau lang tangku batok suge bulan tangku borong-borongan ni tangku tandung-tandungan ambil mirang pemilu lagi kede pos 2 Mabinde meja panitia tanpa si tolongan nih keden ni nemes sama-sama rata tangan patang nakatikan darah lengko talingaku lagu gua tabe belana makamban saluran salubu manimpa tu itu na berende ni sangka na basa situ ka dia udah botang dan si kumpan maka 5 tempat dan pulau salapa bina melokon kasanganna dawa babanganna tandung kalau daran pesulunan na lantai kalua lar si sonda to lamban ki latihan ten bulan ta sa dibantu ulo tilangi tamateli na pan dari bolo lagu gua tabe bulan bogo si mandara ati ngayogo kamu angga karaya na ton manasaran de kairan pa inde kay sulan to mataga tako kay ulang musuling galarada tako kay salden de pa kapuno ulanda tabe le lumika